Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ton ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutin da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman nak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman nak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanakan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak.
agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito yung arte pa kanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunanin nanang agsingsingpet ka. Umadayuat inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinupanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat a sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaem. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaem. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak! Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmaymay sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga ron ano kasta, insan Mikaela. Aywan, adoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka amang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. aywen auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainak maturugan. mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itad da akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingpot mat ididamo. Nga mapay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdanan. Di mat ama isut pagsanggiran. Agtinulong da. Baknang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adakos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ni Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Iso alading itak, insan. Ngamyawid kun ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adin dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abas tuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad daytoy intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag di tao. Oh, bakit? Apay akas tati langam. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di paregot? Agdaw-dawat nga rod itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kano iti pagadalan da. Ngamawan maitid ko. Tawamot kwartak. Masya nakiti anak talakay. Kasta ka di. Kat sa di nga rod ti na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang sangit. Kaasim ti anak ta. Itid ko langan da iti tangdan ko nga intad ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan? Sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalaba ka no, iso ang mapanap. Kasta ka di? Kat si Kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da ko, mare, mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos. Gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang arod, mapan ka, tay nakmatan, mare. Buisit ti kas na biyag. Nagmalas mo ten. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay. Apay nga agong ungot kamot na nagawin. Nabakak iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot tan lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sumarano. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sumarano. Anya, Sano kita nanang? Awan pag-tuition ko. Jak maka-exam jak makabayad iji school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Taisupay laang ti aramatam ije pagadanan. Awan lati aramido na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kun kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Alang, di mon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka di lakay?
Ay nakamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak matan to'y balay tayo. Maragsakan ako unay iti dayta lakay. Mabalin mo matan ti agtugtugaw. Oray saan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy yung ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugal parilino. Una pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga ro din Kakaisuna na granata dito'y tersena. Ay katuwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan pare. Kinapudno na or-orayak lang ni bakat ko tamapan kami di ili kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat. Kailan do? Ay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay wala pare. Makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Iswan, no syakti si ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay matan ni Parilino. Ha? Ne, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti panagsasauna. Kabalan na pa yan ti mangpabayan ni ti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawid. Ada parekot mo? Pinabainan ni Miko iti pagadalan tatang. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titi kawis ko. Sana kanong agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta? Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Nakunana pa'y amamirmiraot tayo kano. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanyak itay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo amakisarita. Bayan yun tatang. Ang mga no isuladay tati saan nyo apagkikinaawatan. Ne, si kamat gaya mare. Anya ti gagaram, tay may ka. Kwa, imayak ta kayat ka makasarita mare. Makasangsangit nga ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kan kuana. Kat, putnumat nga mintimbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamutan mare. Idi saan pa'y arim mga iti biyagyo? Saan kayo matakasta? Ay namare, no marigrigat kami idi. Idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito'y barangay tayo. Iso asana rumba nga agsakit tinakam yo. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat nga ti masabat ko, Elsa. Sa di ti papanam, nasapa ka? Kwa pare, mapanak man makitang dan ija yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayaban da. Gaputasan dan ang maayaban ti asawa. Awa na. Noy naldawlatan nga di bangkag, tayan mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya isa, lumaad ka pa Ayos lang pare. Tinapatag, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay langit ti kasta panggidan. Ti makitang-tangdan. Ne, madinsamot tan ti ibagbagam pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, Idi! Ang sanitan. Gaputa doon ti kwartami. Ay, unay mo tandagi dyan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta ti biyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapikto? Gapu iti panang tagtagi basit da kadata. Wen matkit di,
Angamay na, makapasair mat namin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayamidan, tinapateg, nagbanugan ta ti kankanin tayo. Sana kas kadakwada, ngagtataod iti sugal ti papaunig da. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan no. Ah? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimbang ay ti biyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan nam da ti bakit. Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kilata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamot ng tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, naggapo ka manin anak kitang danan niya. Ay, wan Mare. Anyangay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensya kan Mare angam saan mi ama aramid iti asawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mari Elsa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin gapo iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin, amapan makitang dan ijay ayan da tatakarding. Nagpadandan ang agasawa. Nangisit dan, gapo iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mari Elsa, nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't sugal. Ang magindidimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadan taon. Sigurado. Adalin mo't ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kan may sa aldaw ti panaginana. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan, kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pudno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung ti dayta nga raramidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayanak ko. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasig ka siminto? Husto ti ama anak ko, nga uray pa'y ti kapigsaan a bagyo ti umay, saan a madadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod a masapol a bambantayan tayo dagiti agtudtud, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga nuan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito'y lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramidan tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalag tayo kan kuana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tudo. Muna nga pa isa. Apay ngay.
Inot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, Jesus. adun ti danom anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dinong iti papanantayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mare Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda? Alain tayon. Mabitlang kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga no nakarkaro iti ayanda. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag da kami dito'y balayo, ha? Awan na nyaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayin anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di mare. Ay na, kaasin ni Apo Diyos, saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay. Gaputa saan kami analayos. Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may sa kabayatan tinaping sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybayan ti Diyos. kinapudno na mare. Kas naunay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasayang at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo lat na tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapudno na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagiting balbalikas ko iti kalabas. Pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiyak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga agasawa. Pare, awanan da jay ko nakmat. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan? Saan ang pudno da ito eh? Sana po na ito eh. Saan? Pare, awanan ti balay tayo. Nayanod aminan. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. biyag, ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo tun ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangimaneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot dayjay ang mangimaneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayan biitan. Ta, ada nang ibaunakin ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Si kapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipagperli. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumba nga pagyamanam kanyak ipag. Si dada nakatumulogan ka. Nasayahat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso si kapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen,
Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo nga min tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam din na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbaro gayam ti kutsim ipagperli. Wen bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom di sigod ako tsim? Wen bayaw? Pasensya kan naisturbo kan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di bayaw. Sumarak ka pa dita palay, tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanen? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging kayta, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isem ko maki-boyfriend bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka lang. Di nakman rabakan bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka bayaw. Sa anak nga ulbod. Isam mo pa lang kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikar ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehak lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tiday dya tomboy. Unipag, nalay nga agistorya Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, di lamad madlaw naman. Angam nasingpot day jay. May isa kadagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay katag-apply ka Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti panagkuyog mi pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko Bak na ngamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursonadam ti ipag ko. Ingka agdaton Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Inted amin dayta ni Perli.
Diyak ngamin inawat jay tangdan ko kan kuana. Iso amak makantintad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot jay kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabannog mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runaket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Pearly. Agasam, talo ti restaurant na. Awen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswan na. Ni, nagsapakan ngay mediti balay, bayaw Jerry. Winipag. Kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensya kan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko dito balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, Ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kidin. Tasya akong di makamu ka dagiti nakawara apang papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Pearly? Wasan? Agdat-daton samad kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, masansan ba't no may dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa, bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Pearly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Diyak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawan ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayam sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Diyak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimbek, pare Jeric. Imay ka ka dito'y balay tapno agulimbek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Agitan. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang ka iti igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman ta nga arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka anagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly iti ara? Sana. Bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man ti nag-shot ka ni pare rin. Diyak na pumuntan ti naglabas ti oras. Ala, agin na kang narudan. Amok anabannog ka. Uwen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agin na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na matulog. Sana pa yung agtuglap. Naskan ko maturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin.
Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adala kiti gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isapar ko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman nak, bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyamyaman ka manen. Gawan pa'y na isurok kun ka. Ala nga rod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wen ipag. Nalaka ka maggam nga isuro ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro ngam nalaka magayang bayaw. Wen. Inal daw ka lang ag-practice at no makabisadong tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Perli. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngemnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abasol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inig ka mam ti imak. Agayatak matangkan ka. Anya? Pakawanin nak. Ngemday tatipod no marikriknak. Bayaw? Sigurado ka iti daytang ibagbagam? Uwan ipag. Di na kumagurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamutan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatig ti pagsaritahan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ah? Jeric, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jeric. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jeric. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak, pare, Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kanit Perli akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo, kat nagipulong da iti asawam. Anya? Wino saan? Ang mga nulimod ang nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Tiambom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Perli akabsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda, pare. Nasulisog ak lang. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Perli. Pare, Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan ka itibain akabtat! Pagkawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Napayag ang pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric, Perli. Limod a sinurog kayo iti naminsan ngal daw.
Manang! Bali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid ija balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang! Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na edakla ang itisan, unay nga dayo. Nakita panakin nagkiwatwang. Kabailan na kaya malukot. Kapoy tita ito yung inaramid yung. Di kayo tumapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na, Erlinda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagat kang ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda, Nudak no na singpit kan mapagtangkan ka. Ibsan mo't kayam, Jeric. Ika ba na nagkayam lukwan? ikanak pa'y kumayti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko tinaramid ko. Jak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at nagpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang muti ayat ko para kin ka. Erlinda, Jak namnamaan. Ama pasamat ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas kan ngagsinatan. Kaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kenta. pagbababawayak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadi nakpanawan. Ay ayatan ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matangag? Parang kanyak